atrás uma até aldeia. Então depois não. Uzundan bol, jalan uzundan bol kaldım neydi? İyi uzun. Uzundan bol üstüne de üstüne. Boşan üstüne uzundan. Üstüne bile uzundan bol. Silah bol değil mi? Şu hava onlar. Kaptan kaptan. Kaptan gelsin. Akan satıyor mu? Dedi yanına koy, dakan sana koy. Toprak sat, toprak. Toprak sat. Alda katarmaya bitti mi demiyor? No. Bir kata tiskili olsa lan. Bir kata tiskili olsa. Ya, işte bir kontrol anda aslında eve çektiğinde şu Oğuz'dan dışına koysan yaşlı olur. Oğuz'un dışına yaşlı. Salpağına orta işte. Ne mu ne şey? Bundan ne koyacağız bundan? O yapta girişlerden al. Belki bundan uzun al. Ne? Hayır. Dipapatkan dia ke sini. Çampan gereği.
Прощаемся с нашим братишкой, с хорошим братишкой нашим Владом. Мальчик, чатырдерин жайлы болсун. Покойся с миром, братишка. Başbattan arkada işlerinde buluşmaz. Abi lapattan şey yapılır mı istiyor? Yapacağım. Bu yaktan bir lapat görmez. Böyle ciddi görüntü ırgıtı böyle olmazdı pro. Tamam oldu, yetiştiğine. Almastır ola, tez almastır ola. Barına жетет. Stat. Çöptürdü ama yine. Gelin. Olmasın. Gelin. Olmasın.
Gel. O çakala öyle sen o başağını. Ayağa gider. O başağını alırsan bu yerde alsana. Ayağa gider. Almasın. Yine tez salınıştırgıla dedim. O yapacağına gelmedi aldı. Alacaklarını çok söyledi. Kaptalı. Geliniz belki. Allah kuştan gol olmasa o atacağın türü atacağın türü. O basacak. Bu atacağın türü. Anam bir yak özle gelir. Öyle rutla boyatlarına başlarına. Almastırgıla. Hatta bir kere başlarına rutla. Almasın. Daniyar Carkınbayev. Ayaktan öyle vurdular katır oraya başlarına. Boyakçağı alıp kaldık şu şey. Boyakçağının O basacak biraz. başlattı. Gelme kol olmaz. Gelme. Gelme kol olmaz.
Uydur vursan mı başına? Evet ayağım. Uydur falan uydur. Zaten bu dolu götürdük. Birine tükürüyoruz bu ayağa. Falan. Ya. Ayağın piyasası yürü. Oldu olma bu. Olma da adam ne vereceğini. Gel. Ne oldu kalıp kaldı. Ne yaptın? Yatma oğlum. Setelah tidak kalpak. Ya, lapatkan apa yang bocor tas? Sen dostuk koy. اه واحد не устроились. Убирай, конечно. Стоп. Прощай, братишка. Жатқан жерің жайлы болсын, топырағы тоқ болсын. Қош бол. Başın cümle var. Çoğu başın. Ne diyorsun? Bırak gelmişler, Kur'an okuyla yakın gelmişler. Yakından ısrar. Kur'an okuyun yakından ısrar. Жана кирпичти коюп салбайсың мунун үстүнө. Жана могу кирпичтерди коюп салгылачы. Al düştü. Ya tuğanlar Kur'an okuladı. Yıldıyla oturunuzlar. Kur'an'a kulak salınızlar. Dikkatli olun. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من
أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من صدق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن هذا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا آمين. عذاب النار آمين. To'xtovsin ulu Ulanbek'tin ruhuna başladık. Allah'ın Amin. жатқан жерін жайлы қылып, топырағын торқа қылып, қауразағына сақтап, қиямат күні есебін жеңілдік беріп, жайын бейіштен бірге ya Rabbal alamin. Оқыған мүлк сүресінің hurmatымен пендешілік қылып кетірген кемшіліктер өзі болса кешіргір. Қабырын нұрландыра көр, қабыр сұрағына жеңілдік бере көр. Ман Раббук, Құдайың кім дегенде Құдайым Аллах деп жауап берішті насып қыла көр. Амин. Пайғамбарың кім дегенде Пайғамбар Мұхаммед деп жауап берішті. Kitebin emne degende kitebim Kur'an dep cevap verişti. Dinin emne degende dinim İslam dep cevap verişti nasip Amin. Amin. Allah'ım şul yerde turgandardığın bağırdığının batası deyip Allah'ım şul ulanımızın jatkan jeri jaylı olup kavurunu nurlandırıp kavur azabına saklap Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde şefaatini nasip kılır. Allah'ım okuyan Kur'an nurmat veren ardında olgan ola vakrasla özde jakınlarına bulayıp dostlarına joldaşlarına iman verip sabır verir ya Rabbal alamin. Allahümme salli ve sellem barik ala seyyidina Muhammed bi rahmetike ya Erhamur Rahim. Amin. Allahu Ekber. Gel parmaklarına kutlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri innel insana lefî khusr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bil hakki ve tevâsav bis sabr. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifûn. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mu'min musulmanlarga dep bağışlap bolýar. Ya Rabbim şu okuyan Kur'an soğuklarını cevap ötüp ketken cevap mu'min musulmanlarga ötüp ketken cevap peygamber sahabalarga Amin. Amin. şu kabristanda jatkan cevap harbaqtarga jana şuların katarına qoşulgan Ulanbek dinimizge bağışladılar. Amin. 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 Allahu Ekber.
Все, прощай. Прощай. Дружище. Жатқан жерің жайлы болсын, топырағың торқы болсын. Прощай.